Grand Prix of Australia cyangwa se Australian Grand Prix, akaba ariyo Grand Prix yari iya gatatu kuri kalendari ya 2024, akaba ari Grand Prix Ferrari yayifashe ewana irayifata irayizingatira iyishyira mu mufuka wayo, kuko abashoferi bayo Karen Sense niwe waje ku mwanya wa mbere wayiwininze, hanyuma aza akurikiranye n'umuhungu wacu Charles Leclerc nawe n'uwa Ferrari bari babiri, ariko ibyo byose mutabyumva ngo Sense yayitwaye nyuma y'uko aprofise Max Verstappen. Ubundi kugira ngo utsinde Grand Prix nuko Max Verstappen aba adahari, nicyo kintu cyonyine cyatuma utwara Grand Prix muri iyi myaka nk'ine ishize, guhera 2022 kugeza ubu Max adahari nibwo Grand Prix ibona uwundi muntu. Rero nicyo kintu cyabaye, kuko nyuma y'amarapu atanu icyo bita amabandi furi ibintu bifata feri kwa Max Verstappen byagiye birifata byizinga ku ipine ewana bita birangira amapine ye agurumanye. Max Verstappen ahita ava mu irushanwa ako kanya, akivamo rero nta kindi umuntu wari umuri inyuma Carlos Sainz niwe wese afatirana bayikabiye uwo mwanya wa mbere wari ufitwe na Max. Nyuma ye n'ubundi hari uyu nguyu Charles Leclerc, hanyuma ubwo ngubwo Lando Norris aza kuza, ariko nyine bamaje guprofita yuko Max Verstappen atarangije irushanwa, ubwo yari uwa nyuma handitseho ngo DNF, bisobanura ngo did not finish, ntabwo yageze arangiza resi. Ako kantu ko kutarangiza resi akaba yagasangiye na Sir Lewis Hamilton wa Mercedes, nawe imodoka ye moteri yaje kugira gutya moteri ye irazima, moteri ye nyine irakwama, bageze nko kuri rapu ya 10 na kangahe gutyo irakwama, nawe birangira atarangije resi. ubwo umwe yabaye wa 20 Max, hanyuma Hamilton nawe aba wa 19. ubwo rero nyuma ya Lewis Hamilton tukiri kuvuga abantu batigeze barangiza isiganwa, mugenzi we George Russell Surubuni agire gutya niwe muntu Toto Wolff yarabaye ati noneho uyu Lewis Hamilton imodoka imupfiriyeho, George Russell agiye apushinge turebe ko byibuze yaba ari aho hafi, kuko George Russell yari yatangiye ku mwanya wa 7, nyuma yaho aza gupangurura umuntu umwe ajya ku mwanya wa 6. none baravuga bati George Russell wenda nta wamenya ari igihe ashobora gukuramo nk'umwanya wa 4 nawo waba uhagije, ariko ewana nko kuri rapu ya 40 yagize gutya George Russell abaragonze, nta umukozeho nta wakozeho naki, arifata imodoka arayohereza no muri senyenge ziba zitangira umuhanda. Abavuyemo nuko Toto Wolff amaboko ye yombi ayatereka hejuru y'umutwe arayikorera, ararimba ati iryo mbonye abahungu mwe rwose, iyi ntabwo ikiri Mercedes, iyi ngiyi yabaye Williams zihari cyangwa hasi. Nuko nguko ibya Mercedes byarangiye abashoferi bayo bombi babiri bagiye muri zeru, byishimo bitaha kwa Ferrari, kuko babyita ngo ni muri 1s and 2s, umwe yabaye wa mbere uwundi yibera uwa kabiri. uwo yari Carlos Sainz niwe wabaye wa mbere watwaye Grand Prix ya Australia, akurikirwa na Surubuni we mugenzi we Charles Leclerc. Nyuma y'ako kana ariko yayitwaye avuye muri ntuza ibyumweru 2 bishize yari yabazwe appendix, nyuma y'ibyumweru 2 araje atwaye Grand Prix, aragenda amamemo kuri Instagram ati noneho bakuremo n'impyiko, bakuremo n'amara, ati bakuremo n'ibiha byose, ati ubundi ajya banikira iminota 5. mu gihe abandi bati Charles Leclerc wabonye ko bakwema appendix bakaba barimo baratwara ama Grand Prix, ati nawe shaka akantu ko muntu ukuramo. Teti umwanzuro ni ukugira akantu ko muntu ukuramo. Nibyo rero byari ibyishimo kuri Ferrari, babona imyanya 2 ya mbere. Umwanya wa 3 Lando Norris arihanyagura aba awukuyemo, hanyuma nuko byaje kugenda ku mwanya wa 4 nabwo haje uwundi muhungu wa McLaren Oscar Piastri, nakana kakiri gatoya. Narababwiye ati ubu ngubu nyuma ya Red Bull iri hejuru izindi zose haza Ferrari hakaza na McLaren,
izindi ziba ziri aho hepfo, ubwo za Aston Martin na Benz na Mercedes zose ziri kumwe. Ubwo rero uwa kane akimara kuba Piastri, uwa gatanu nibwo haje Suruboni wacu wo muri Red Bull Racing, Sergio Perez, hanyuma Fernando Alonso wa Aston Martin yibera uwa gatandatu, Lance Stroll umunyakanada utwara Aston Martin nawe yibera uwa karindwi, Yuki Tsunoda umuyapani rwose utwarira ikipe ya RB Visa Cash App niko ikipe bisigaye yitwa, yaje ari kuwa munani. Nico Hülkenberg umudage utwara imodoka ya hasi aba uwa cyenda, hanyuma mugenzi we umunyaDenmark Kevin Magnussen nawe utwara hasi niwe waje ufunga umwanya wa 10 atwara inota rya nyuma rimwe. Narabwiye ukuntu babara aya manota, wa 10 atwara inota rimwe, uwa 9 agatwara 2, uwa 8 atwara 4, uwa 7 atwara 6, uwa 6 atwara amanota 8, uwa 5 atwara 10, uwa 4 12, uwa 3 14, uwa 3 atwara 16, uwa 2 agatwara 18, mu gihe uwa mbere we atwara amanota 25 afunze mu kadomo. Nuko nguko rero biba bimeze muri Grand Prix of Formula 1. Tubonane rero nyuma y'ibyumweru 2 bazaba bagiye muri Japan, aho bita Suzuka, muri stade ya Suzuka niho bazaba bagiye, baveyo bahite bajya China Shanghai, niho bazahita bikubita, nibamara kuva Shanghai bahite bajya muri Amerika, bikoze gato muri Amerika Miami, hanyuma baze muri za Grand Prix z'Iburayi z'imiriro gusa. Iyo bavuye muri Amerika nibwo bajya muri za Grand Prix ziba zifite noneho n'abafana ba danje. Rero tubonane icyo gihe Suzuka muri Japan.